Lutuk cinema me komalme Uganda yubu Kacoke matit makelo kacel Lutuk cinema actors actress le church ki jo makteno kot kwetge e yo menero kid makeromo kwede don teachman e komalme Uganda. Back to where you fell. I beg those two souls you have seen. I want you to move all around this village and get for me a young boy who will understand me. Ite dulgimi Northern Uganda Film Association gen wache yob manaba timechi ya bitki komen indwa para chen miduma dek magali wario kipia reo Innovation Village kama yang chon daronge ni smiling panda. Ojok Francis lado yob mano lo kele wan luo TV kun wache abe donga yob sinema channel chok ba pe mwaka pa pe mwaka mokara ngechi yob film onyo yob sinema bere ka bieno ko malme Uganda maduong ma chao kene makibel ka fonyoge che petien mi achel mo mo kar mare ke piari wa chel wa mo ko tamne pieta ke wan menong yo miti karachel che foi wa nong dul mo onyo magor wan karachel ma chao yo cinema ma ko Uganda che wa forming onyo wa yabu group ma ke lon in Northern Uganda Film Association ma wa gero ma cher ne nufa wa re ko go wa karachel ke o were wanong yo ma watwati karchel me dongo ker me yubo cinema ko malmi Uganda nero men ne luak me ko malmi Uganda ono cinema magen ge yubo tie ka pod benanyim kanero ni luak romo kato chengi nyo wangi kaneno ngo ke ko magen ge katti kwere bote kati ke jo magen char film chalo e video hall ke jo magen yor film chalo e amin jo ma char film e video library ma part because gain on jo mamia go ko work film obere tie onyo dan fero no film ma wayu ne ke borke ke jo ma be yor video odds bien dan betwa cha kana film ma wayu ke borke o jok wachi kiri ka gen bene ke tie ka yele menano ket magi ilo kwere rom mi yubo cinema ko malme Uganda pero magen no itich ma megini bene tie ma duong total ket ma en boko kwere kemate ka dirwa yo film ko malme Uganda duong mini na machel la copyright ka mo na luong kere onyo mino twer mangat mo na mateki twero mano o yubo je ma me twer be charo we ni chaso nem karwana yubone mi ke dano wa me tikere mano en be chake no ye o to baka chij mo gin ma timatak so dano ka ta chwar film wa no ni dam ma peteki twer ka chara film ma migi le wan la bon ngi ma migi be chen be pe bien bore e on be ti pako ke je ma bo be ka dirwe kar mo kar ngi kiet mi no nyo equipment me tik me yubo film because it ni rom me yo film will wang te ka mete so yin be no nyon ka ta film ma be yubo o mira standard to be ma no ka da dano neno twer chere film festivals ma part nyo be twer chere e TV ma part ke be wa pere ke cinema onyo kama kata ke yubo film dan twa chere e wel madiet kaneno video onyo film man wa yubo giri so kadi e pege la kuri jem ke on e kirla ka film dum duguta you know so no yubo so no on pol dama do no take film ma make do computer make gang because kam yo ko chwali pe ko e kom copyright pe o chakektin e kom lu yub cinema ke ken kay nero mot lu we lu church ki jomo kene matiu ki wigi min nero kid magi kelo ko jim mabejo e wo bod luak gitie ki ko madit mada e kom dul pagamente mi UCC ki URSB pm gen gi wachi duli kirikane ki karogi ni mi konyo neno ruam jim maki waro wo tie mabe chalo lu yub cinema nen chalo chek peti ka konyo gi tutwal madung dir lo kire Uganda ma chalo bo teke chek mabe da era don keto check and teach when you're implementing check your loads ma gwagalo kum copyright petie you know wapenye jo kit makachoke eni obe konyo gi en chalo le yup cinema mapat-pat ko malme Uganda en ogamoni atamo ne gor en bo konyo wa me ro nywako tam me developing in a lemon alone like a road map kini kama neno wa miro ni kama ya o ye work you draw me your film ko ma Uganda ben mabe ni ka wa miro o ko ngoma mi wa tem we wateka luongo UCC omiyo go bien pegani neno yupo film e Uganda wen peko malmi Uganda ken wateka luongo URSB magelo choro onyo registration me copyright we ko be go bien we ko film makabe no par gon yang ni kata ka miro
chor pe copyright mamigi itimo gena ngonyo kai mi chor company mamigi wa yubu film omire tim ning yubu cinema im kumalame Uganda do ter mwak maroma bij ma oya pa ento ke nermot bene inone voluti ma tek minena gen ge war cinema ma bejo ma lwak kaw nero ci igibere yom total gen wachi iken cinema ma gen ge yoni ge loye mech ma pat ma kelo deyo i kumalame Uganda film ma ke yubu kumalame Uganda ga wa kami ikena mi mwaka bor chok ma che ya pa makarangi because you film ko mari Uganda do atani actively ultimate dung tie chap pe mwaka chok mi apa nya para chele ikin film mo ma o war ka ber ma duanga ber like a girl from Lamo ma Daniel ko ka jo directing crying for help ma be lawyer what i mari ka para ngwen City of Destiny ma think you ko ma che rio mo karangi cause of agony, shame of poverty. Ki film mo madwa ta ma ke ko Uganda ma bene ki do lawyer word Uganda nyo ko UK nyo Ghana so film ti madwong ma cha patwa pa nyingi weng kari ke nene lis magen ko karo ko pe film pat gen magen go yubune wachi pol padano fort peking ya da ngoma ti ken pin ento plan gidong tie ken makiro neno ketta kinya ko de film pat ma ke yubu e kumalame Uganda iteng pin wek dano bet ke ker mi nge ngoma ti ka aki botwa e kumalame Uganda go and what me re creating database onyone wan yang because what ke yub film out ti ke ya roa kid gum la mo lera wa mer be wa creating database wa nyang ni film ngoma te ko malami Uganda mate age ko malami Uganda Raj Kara Moses matye la mema chele ken lutuk cinema mapat-pat e ko malame Uganda o wache tuku cinema o kela la ma duong total e ko ne ma NP ro bokone tiero talent onyoni dir ma tuku film mit yupo cinema ko malame Uganda unen madam ma pod ki longe me chaka tuku film chan kama pat ke ko malame Uganda ma rayo je mo kema wano ayini udo do ma chuli do me te kwar wa kama wa akiyeni dan tin yang en ki sinema eno wata yupunani ma dek ngeji church ngeji kongor jambi tinen pian sinema mo yubune kanyi en dan ma kanya yigi choyo game ben directing nana we so je mo pol munen ki tu film ene eno noyo bene kun wajo ni kirika gitie ka benga bea gen gitie ka tij matek neno yo magiramo metu kore kero pa sinema ma ki yube in kumalame Uganda ento pero gi madit ene lok nongo chene nyo lim maromo konyo kogi i chawa mitich kacel kon nyo kon madit lo chwe kom lega ma rayo lok mchane pian watiki perma equipment jemi me yopo cinema eni kunye watiki the latest camera I think it's Black Magic Red Dragons so Uganda kan me footage chele kan wati metro equipment madon ma ke tuke de pen ka ngej me bu film ci dong tie ken tie ke bek ni ka chok mo beri cha bichi dan maro mirio ma aki dul ma pat making get tie dul pagamente mi UCC Uganda Communication Commission URSB actors actress lu church ki joma pat matano kwot ki lo tino makomalo me Uganda ma yubo film nyo cinema gebo binu ka munyu ngoma tie ka time ki kome you pia tek mo be nyama ye pian we are in wati te moto mama kile mo kiloni curating and the creative film business that benefits all of us kile ba chuli wani goro tiki der malamal me yupo film mano kelo magoba ne bot one wing e lok pa wan lo TV ki sai mono kelo la do tichi innovation village kama yub mano bobaydi ye o wache genge katti katano kwot ke bulu ma pat man we ko tich ma megi o nen wako bot luak the innovation village is a launch pad for leading innovators and entrepreneurs across Uganda where in the north we have our regional office in Gulu. So filmmakers happen to be among these innovators, and by the way, filmmakers are creative people. They are leading innovators in something that is more creative. They use so much of their thinking, the brain, their creativity to produce a piece of work. So that is how we find ourselves partnering with
the filmmakers. We are here to support your innovations, and that's when filmmakers approached me, and I welcomed the idea with open hands. Kibot Simon, bino karachel man pavul mapat-pat obe konyo yo mitiro widano ilok minyang matut ikom yopo cinema kidong tero cinema chalo biya char mapere tek. We need the filmmakers to go through a mindset change. Some filmmakers do not know up to now that they are business people, and yet they are business people. So we need to have a mindset change kind of workshop for them. We need the filmmakers to be able to access finance. So what do? We need to prepare them by taking them through different financial literacy trainings or sessions, so that they are able and are ready to access finance. Wakar bena manok wachero munyo tampa luak mapat-pat mati kien gang ngo magien gewayo ikom cinema mapat-pat ma kitung kumalami Uganda man eni tam magien gewayo. Achuri wana achuri kumpa achuri kikume. Gidime kwa neno kanywe. Miawa tika leblu. Loka cinema ikumalami Uganda kika chwaka matye kabino ni Anya David Okema pe One Luo TV.